Okay, so kani nga post nakadawat ko og comment nga ningon, sir, unta ma-save. So unsaon day pag-save dinhi sa TikTok? Okay, so atong hisgutan karon kay unsaon day pag-save dinhi sa TikTok. Mao ni ang gitawag og TikTok favorite. Unsaon pag-save kay wala bay save dinhi sa TikTok. Kani imong gamiton. Okay, so atong suwayan ni ang video nga kadtong naay ni comment na may untag ma-save. Di na sa kilid na mura og bookmark nga icon. Mao na ang favorite icon. Mura nang i-click. Pag click ka na save na. Ang pangunta na asa na makitaan. So, muadto ka sa imong profile. Dayon, muadto ka imo ning pangitaon na icon kani favorite icon ug dara mo na ni ang video nga atong na-save atong nabutang sa favorite. Tanawa ako i-click, see, mo na ang video, meaning kung i-click ni nimo ang favorite icon na save ni nimo.